punta lang tayang ngeni ing metong tamong topic, ini namang shooting incidents. Diyos ko, nano wala rin shooting incidents sa Reni? Lawentane mo yung storya ngayon eh. Beteyeng meto nga 52 anyo sa babae at tubong North Garay, Bulacan kay batdeng berilan ka bang mag-deliver parol keng San Fernando, Pampanga ngening Martes, September 19. Base keng initial report ning San Fernando PNP, bababano ning biktima reng parol ibat king kayang saken king salilungan king barangay San Juan dane na ning Jose Abad Santos Avenue Odiasa anyang datang lareng nga duwang lalaking makasake a matuling nga motor. Biragsaya antimano ing babae kay batdeng berilanding adwang sospek at tambing tinakas king crime scene. May mga nasabi naman itong mga kamag-anak nila, lalo yung mga kapatid at saka yung mga kasamahan nitong biktima natin, na mga anggulo na tinututukan namin sa ngayon. Kaya lang hindi natin pwedeng ilabas pa. At titingnan namin kung paano masubstantiate ang mga allegation na lumalabas dito sa family at saka sa mga witnesses na na-interview natin dito sa kaso na ito. Samantala, metong pang shooting incident ing merapat naman king balena ning Guagua inyang September 24, Aldo ning Domingo. Kinumpirma na ning Guagua PNP ing pangamate ning 45 years old na lalaki king milyaring pamamaril king Caballero Cockpit Arena king San Roque, Guagua, Pampanga bandang alas 5:30 ninggat panapon. Metong yung construction worker ing biktima manok nangan king Sitio Paralaya, Barangay Ebos, Guagua. At lulang anak ding me ulila ning biktima. Hustisya naman ning kulait daring kayang pamilya. Buri ko siya ng hustisya na ning anak ko, makamit ni. Di ba sabi daw, ganban. Na mo po atin milog baril kay sabungan. May sugat mo naman kanuing metong pang 39 years old, alalaki a may baril mo naman kayari neng akapate. Ing sospek, agpangking PNP. Tinakasyeng sospek, ang makasulod matuling nga jacket papunta king Jasa, San Matias, Guagua. Balaos naman ang investigasyon daring pulis king milyaring krimen. O yan, peace and order, kaya king Pampanga. Wari atin tamong awsa na Peace and Order Council king Pampanga. Mag-convene la regularly dyan at pisasabihan dahil makanya na problema, Pao. Poetry, regular lang may kakakain eh. Mapag-meeting la, may nanggakarin barangay level yan eh. At, yung gobernador, yung mismong chair ne? Kumusta? Nanong assessment? Ito to na base kita reflection kita may labasan na makayantabi pa yung DILG, Peace and Order keng Lagana sa kay probinsya, masalese. Baka niyan yung presentasyon da. Alam problema keng masalese, although ini, lawen mo, milyari ini, keng period na ning halala, nung nuka rin, mimiral ne ing ganba na le. Tutuit at si. At yan, balam kabalintunahan niya king report dan eh. Although, atin lang barometro din, no, ta sabi dang peaceful king kabilugan na ning probinsya. Mupin ka rin ng insidente ngayon si metong king akakit ay ayatuda rin mo namang kay memalen itang makananulawari maka preposition retang makanalaka strategic retang checkpoint kasi lumisan mo pala misan maralas although gani Pampanga ini kenita mo makasentro ngeni kening ang sabihan dang isolated case nga aran paneda mo makanya isolated case uling adwala mong insidente makanya de akakit de ning pulis at intutuna balikan may itang amanwan mong barometro o retang parameters na ano yung basis para sabihan mong peaceful and orderly king metong alugar para sabi mong peaceful yung metong lugar. Yung metong barometro, itang crime rate, itang crime incidents. Intuto na, basiking monitoring da, itang crime index sa manuan da, atin lang awsan na focus crimes at si. Retang insidente na nitang homicide, murder case, keng makananya karagulita. Ang po mo naman rin drug-cleared barangay. May uling
kaya paniman da rin nga so kaya running lead agency ang mag-interpret kan data, especially in PNP Regional Office 3. Ne? Ret madagul yang bag ing metong a drug-infested barangay, metong a community, nung sakaling dakala ring gagamit, dakala ring mayayanad ne kitang makanitang gawa nya pakikibalak da nung makanano dala isamas dening barangay na menangganang ini ating pamurin talagang kai dealer ne retang anggal latila ano sabing drug clear ding metong barangay anggat atin lang mo monitor ka rin na kai bigayan bentahan so metong kareng lalon data si ngeni kareng makanining focus crime incident kalupa na ning shooting incident yan ing paki lawenda nung makananya kabilis ma-resolve itang krimen ma-identify at ma-prosecute yan nung inuman itang igagawa so anya sa bendang isolated yan munang-muna itang milyari itang insidente naman mo serye ngaran at king nialiw ang motibo makanya ning paniman mandarening kaya katamo so kaya kapaniman king peace and order. Bala mo ating yatan sasabihan ing Chief of Police Preston Bagangan na ing metong kareng pasik na nga din community interactive engagement. Nanulawari ring stratehiya na ning kapulisan karas keng pamagpasikan keng ausan tamong peace and order. Intutunin nanula rin karelang inisyatiba, nanula rin karelang gagawan. Intutunin magin lang force multiplier ring kem barangay level. Ilang pinaka-informanti at kaya nga labasan na panahon ang diyang may kaka-change of leadership kening Police Regional Office 3 impasik nanday itang reporting system. Makananya kabilis. Miratang itang reklamo karetang first responder muna barangay hanggang keng PNP. Mupin ing malalyarya sine kalupa na kareng makanya na krimen dinantayang alimbawa itang kita sabungan. Ing interpretasyon na kening Mayor Tonton Torres dapat reng tao itang nalamo kararagling mag-post ka social media na ipakit dita itang video da mas masanting kasi baka nitang ma-resolve itang krimen munta ka magpresenta ka mamaya kang mag-witness ka ne baka nitang midinan niyang malino ing kaso kasi ing malalyari mumuna yung post ka social media at iya maging maging malino nung manalakaran baka nitang mag-witness balo itong milyaring barilang barilan shooting incident pamamaril ing milyari adwala ring adwala gureng pamilyang mituran so ketang community daramdaman ko habang loob ko pa ketang lugar at itang fear agakaretang sasabong tatakot lang ma-involve huling panwala makakatakot at yung baril itang umilubya kita sabungan nga ran makanya ning panamdam da rin may malen ka rin. At yung salabat ko po nakita sinabi ng Police Lieutenant Colonel Preston Bangangan na buridang pasignangan itang karelang interaction kumbaga king community level. At ang danang kumuha niya brigada ay kapupurmerwa na ng klase. May tatamok yung Pampanga High School at ka rin, ikita mo na ating pulis na at mo naman magbante ka rin eskwela. And anyang akasabi nila, ing sinabi na po kami na kumbaga buridang ipakit ka rin, buridang ilapit ing kapulisan ka rin estudyante. So kumbaga kita pa mong part ay kakaitana na talagang buri na ning kapulisan tamo na milapit la ding pulis ka rin tao. At ito umpisan dapin ka rin estudyante, siguro buri dala ng mga ikayat ding estudyante na makisan metong in ding community king peace and order kay katamong probinsya. Ining ay interview mo ni Gob tungkol kay peace and order. Kasi mo naman nga ni ining last two incidents sa ini.
Alimo naman ngayon yung panahon ng halalan na ating gun ban. Aga na ka ako, karing may ngalabasan na bulan, atin mo rin ing metong itang awsandang deng mismong private guarded subdivisions, ilapang may karon kaso o may kakaso dareng kapanakawan parte na ng peace and order ita. Abela naman deta sige ning pisasabihan na assessment da kada tutuna bulan-bulan lang may kakakay din, may kaka-assessment nung makapalubla kasi kata non-index crimes rin, katang special law nga man wanda. So, king assessment daw. Sige. Binabane man yan at si. At ing meto nga pakintindidang baga maragulyang bagi nung ing mitatas retang focus crimes nga man wanda. Makanita de interpret yan lalon yan. Mupin karening incidenting makanini itutuna hanggang misan makatadwa mo maragulya itang chilling effect in community. Kasi nyapin ako kutang kini uling siyempre may papayisip ko uli na itang latest developments naman na kayabe kaya kayong report ngayon pero balo ko may report niya naman yung milabasan itang kukontra ng Kongrenero Mero itang security guard. Wala mo propose ordinansa ning sangguniang panlunsod na ni San Fernando na bawat establishmento kaya ti San Fernando dinan security guard. Bayo pa kanita itang requirement naman na may CCTV camera lareng niyayaliwang establishmento. Siyempre po tandaramdaman mo itang makanyan bala mo inisyatiba, may papaisip ka na bala mo den dugong manungkulan out of their concern for their community, may misip lakeng sarili dang panlalawe nung makananong maproteksyonan ing negosyo, maproteksyonan na rin memalen. So, atin ba talagang isolated incidents lamo din o talagang ating general perception kasi kaing in realidad ang point perception no man saktong aligned o pareho atin ba talagang perception na may na ing enforcement karas keng pamamya seguridad kareng memalen o itang awsan tamong peace and order. Keng paniman ng Konsihal Reden Halili. Reni kasi at si crime deterrent la At keng pamanisplika na ng PNP, in crime incident, malalyari yan oras ating opportunity. Okay. Ngeni, nung sakali ing ating criminal mind, akit nating CCTV, akit nating gwardya, bayo yagawa, magadwayang isip. At itutunay nga advocate damo sitang smart city nga man wanda. Na no sakaling malyari ning makanining insidente malagwa mo nga picture ni suspect baka na niya ma-resolve meto nga krimen. Kalupa ka rin aliwang bansa, Correct. Makamita deya ka kita. Mupin kini naman perspektiba ng kay Rene Romero bilang business leader, kapaka. Dapat ikayupin ning mumunang maggarantiya kaya kaming safe yung lugar at obligan nyo kaya mga bit security guard. Kami security guard. At i-discuss yung malino nga na kareta mo sigurong aliwang business establishment na mangailangan talagang mas higher security. Laganas. Makanita rin. Kaya kasalukuyan tamong sitwasyon atin laban sa sabihan din kasi madalas ko muna naman daramdaman na maski pa niyang kinumbira tayo kaya si POSCO Chief, Brother Louis Clemente, banggit na naman na itang ratio dareng pulis, kareng memalen, ang popaytang ratio dareng enforcer, kareng motorista, talagang akit na kulang la reng mag-enforce. Kaya benala naman din kapulisan ka rin. Masasambit laya ba yung sangka na yun
Tutuita, si. Tutuna, balo mo, anang ika Pampanga Mayor's League, ne? In-invite dia kanita yung speaker, General Hidalgo. At in problema ka no king kasalungsungan, ditakla rin Kapampangan na marirecruit mag-PNP. Anya katang proportion na nitang pulis sa madedeploy keti. Kasi rin, yung PNP ngayon atin yung kaparalanan na gagawa lang strategy na as much as possible, PNP personnel ka, dala na kitang balen mo. Wala rin mestra mo naman, ale. Wow. O ngayon si kulang la rin Kapampangan Ay ba? asuking PNP. Kaya hindi mabilog Central Luzon at tintamong kay 12,000. Ay bang, kaya pa mo baloing ditakla rin Kapampangan na lulub kayong kapulisan. Mas marakala ren Ilocano ang pambanda Nueva Ecija. Ila rin adakala are-recruit da. At kayong pisasabyan na makananula mitapatan detang bilang na ating area of concern na taga ng ating yung problema kay peace and order, imburida sanang malyari, uling augmented the force yung region karening kay probinsya. Burida mga bit lang command post talaga. Baka nitang ang garen tao kay region, police personnel, makapagposisyon la kalupa na kay San Simon, Tewarian. Atin mo naman kanitang shooting incident at sea. Boundary na naman ng Bulacan. So yung pamisabi da kantang San Simon Mayor JP Punsalan, mga bitla talagang kumampos ka rin kasi yapin ng exit point ka rin. Retang kriminal. Okay. Although generally, sasabyanan ng pamuntok na ng lalawigan, ang po pa rin kapulisan, Quezon Region or lalawigan, may pa isolated incident lamo rin ng milyaring arena. Generally, talagang peaceful naman ng kakatamong probinsya ne. Makanita de explain. Okay. At kasalukuyan natin tamong gun ban, kaya ang assessment na ng COMELEC, kaya mabilog Pampanga, pilan la rin hotspots, aturing tamo. Iya po considered areas of concern ni Pampanga, base kay Alaya, Kayabe. O, ito pala naman oo. So, ari area of concern. O, itaning gagamitan ng terminology, ne. Well, masayata naman nung iatamo Kayabe yung Pampanga, Kayabe king area of concern. Dapat talaga namang, atin lang namang papildeng memalen, totoo naman ito. Bawat metong kaya stakeholder, ating peace and order, naman maganap, naman maging komprehensibo nung dengyaliwan sektor na nimbalen, magparticipate. So, lakwan tayo pa yung topic kayan.